Menteri Jakatanat Public Health Engineering Umarkius Marak, lembar Chief Executive Engineer ba RS Nongbri hakandriu terik Jemang, kilalum ya kejingnya lang barki kontraktor ki badan haka lama jangka khasi jantia Government Contractors and Suppliers Association ha Conference Hall ka PHE, banyak sani halor kejing bagi kontraktor ki ba pentrei ya ka scheme sam jal jeven mission ki ya kendo. Kamtam habayade bagajing saateng ki bil jongki ka balakot syaka khandai spa kelur tam. Habakran syakilat pathai Khubor Menteri ulapan pau kajing selam ban pelat ya ka bil jongki kontraktor ka namar ka Sorkar India kelabu bun teliki kendon. Ulapan pau da ka baong kajing selam ka dairu namar kajing bampat IT ka District Council ya ka Utilization Certificate syaka Sorkar India. Nalor kata ulaong ke Khuborjylla Shen kan salit mi Shanong ba Delhi banyak ran berke Sorkar India ban kerpat bahkan pelat no eka pisah kenang ban siu no eki bil jongki. Kumta ula kentu eki kontraktor ban gesha mentah Shkor.